Dosta dobro otvaranje prijave. Ja sam Helena Puhar, CM Coca-Cola, jednog od najpopularnijih brendova na svijetu. Moj zadatak bio je stati iza Coca-Cola na Facebooku i Instagramu, podignuti interakciju, povećati broj fanova te stvoriti lokalnu zajednicu vjernih pratitelja. Najveći izazov bio je stalno smišljati nešto novo, što nije još viđeno i održavati taj cool faktor. Na svaku objavu gledala sam kao mali scenarij i ako uložim puno vremena u kreativu izradu, isplatit će se sigurno. Ono što sam zapravo željela je da fanovima budem dobar friend koji kad probudiš usred noći je dobre volje i spreman na sankciju. Coca-Colina publika je trendy, stalna je online i voli trenutnu komunikaciju. Zato je moja taktika bila uzvratiti istom mjerom, biti konstantno prisutna i odgovarati na apsolutno sve komentare i poruke, a bilo ih je jako puno. Coca-Cola je najveći brend za koji sam ikad radila i klijent shvaća ogromnu ulogu društvenih mreža. Oni se mogu osloniti na mene, ja se mogu osloniti na njih, tako da smo postali baš pravi partneri. Baš je gušt raditi s njima.